Tunakubariki na tunakuinua kwa jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Ile shida pia tuko naye ni kwamba mtu mfanyabiashara amepata license kutoka kwa serikali ya kaunti kuuza pombe, lakini unapata kwake nyumbani pia anapika pombe kinyume cha sheria na anauza katika ile bar labda pale nyuma. Hao pia tutapambana na wao kulingana na sheria. Sisi kama bodi ambayo inahakikisha license controlling na nini inaendelea vizuri, pia tunahusika katika kufundisha jamii yetu yote katika Meru namna ambavyo pombe itatumika kwa njia mbaya. Kwa hivyo tuko na department ambayo ni ya elimu, kuelimisha wananchi.